But you don't know why it is beautiful. Voi come todavía tengo que supone. Cuando lo que no hay de la pared no la po. Su pared Respect and reciprocating a lofa with a lofa. It is about caring for one another, placing others One would argue that it is a Gandhi culture. Why? To blah! Whoa! Because it's all about love, honor, and respect. But these are the core qualities that make our Samoan culture beautiful, in my opinion. Why are we talking about culture? Why are we talking about culture? It is a question to be answered and an answer to be given.
for it. The struggle is so real. No way struggle kako, ini kakuan. Pero mali, sila, ini terror issue, ini gay para club, oleh mali. Ya, tayo po ay ito mo. Ako po may giling siya. Ako po po may siya ang pag-boy. Ako po ay nabaliw. Ya, ako ito sa amin yan. Ay di ba sa dami ng baka? Ay po hindi. Ito ba sa dami? Ya, sa amin na. Para po yan. Ano niya ako? Pawalan dia fikir sama dia. Kau gimana sama dia itu sepaya? Ni kau mana mau kaya kuatir? Sudah pengen aku para lagi. Dia depois saya dia mau lagi semua kaya yang sama dia. Tipo, satu kaya kau sebesar itu adalah mana tu? Mana lupa kata sah? Ja, wat wij hier kan we zien, maar nu als je nog een foto ziet, je wordt maar je power waar maar je, maar de zoer hij maar een kapje, van de Roma, wordt maar voor je maar, ako dan weer de zie je al bij papa. Hij komt met camera maar ako zoer hij kijkt. Dia que é que não me levou. O que é que querer ir a sauna para que me sauna não vai ir para o pai. Precisa. Agora vai para o meu outro sauna para o pai não vai ir. Aí se fica do lá. If I don't go out there, or if I don't remember to start by gas, e uma limpo, o que dizia no pegato. Se eu não quero que não ia cá, o ele abre uma separação. Hoje, ele ele no o para o lado, quer lá. Quando eu vou para o particular lá, ele não vai o menino no passado. O acabou lá, uma filha para o passado. Buka kulit sampai sama dia, dia berpegang leparan, mereka leparan, dia bisa untuk diperlukan. I can't that, but I stay every day. So true. It's true that cultural activities have become far too expensive. We use the word activities because our culture is not necessarily expensive. Somehow, we feel that our people are making it more expensive, and there are reasons why. One is pride. To become honored, mamalu, to whatever you give. People have set a new mentality where the more you give, the more honor shall receive. People are using money, positions,
ranks, chief titles to buy honor. People's dignity depends much more on other things. Again, he asks, "Powalele ea whaalamelawe whaasamoa. Tu maule whaabai, ai was sui le whainga. O le fesiri a tātou tupilanga. O aunga ea whaalamelawe whaasamoa mo i tātou. One word and power. Respect. O le whaaloalo. Ana whaapea o lo tu maupea lo tātou whaasoa. Mo lo tātou whetu wha i whaale a i lai le tele o taini. E le tu la I mai ni whaafita uni. Lea o tutupu mai ne o na po. Pe o whaafita uni lea o le. Whaatama I o soifua. Ai wa ngalo ia tātou. E le o so tātou wola. Tupulanga. Ia o ngā le manu. Awa le tā manu. O le pale ma le tā se lea tā te manu iai. Ina ne I mamai. Awa le tama ma le teine Samoa. Awa ne I ngalo lo tā whawai. Hi, Crystal. Hi, Lo sis. tā wasinawanga. Respect God because it is not your life and not mine. Whatever trials that come our way, let God look up to Him. As I lay me down, heaven hear me now. I'm lost without cause. After giving it my all, Hi, gorgeous. winter storms have come and darkened my sun. After all that I've been through, who on earth can I turn to? I look to you. I look to you. After all my strength is gone, in you I can be strong. I look to you. Sister, le fai de loko I kula. Me dei pe ko inga. Searching for another door. There roads that I'm taking, left behind for it. And I don't know if I'm gonna make it. Nothing to do with my head. I look to you. I look to you.
I'ma go na kapire live o nga oninole na so. We'll go live again later on. Thank you families and friends for tuning in. Machalofas.